Kangola mga ki kujo pa ay prime tinta jang kapaka nyinang rulil. Mano ala meyan tiki jangko nyango wati malegi jaman kurpa pijanangka. Mano palo nyakola kulening wati man kurpa palko palo kujo maya jakara nya pijangi. Ainjul pa kujara kujo bangka cungu. Palo jana pijangi ay prime la kuru palo la wangkan jikit. Ka Abraham ina bulkara populareng jana nyakola mano ngapari pakar ano jana lakoto mano jana nya markon palomba ngorangka nyinara mai ngalkon jako ka palomba kore ko sera lo mai nyoma palano janamba ka Abraham lo ankola koka pongkola para kadera jana nya hongo nanekota epi kulo kaya nyinara pukul dongal kuning mano ya palo jana wajano Abraham yaldi nyundu pukori seranya ka wajano pala tenda on nyinani ka maya jalo wajano ngayo ngola pero ko pitani ka nyara palo la arangka cera lo cici nyidayara kanyelko ka cera lo angkanyangka kuleno tenda on mano puto malamlaring kula ikaring panya palo kuleningi wea ngayo lo pampa mula pa ete kanyenda kuya ka maya jalo kuleno ikaring konyangka mano Abraham la wangkango nya ku cera nya ikaring oti palo lo malamlaring ama kojo panya ngayo lo maya jakara nya mano na wedole jarangko wankara palyal pai ka cera lo kulera nguloreng mano ngonde wangkango ngayo lo ikaring kojo weyatu ka maya jalo wajano wea malapa nyondo ikaring ka palo langolo malapa do karlo panya kalkon jawreng ka cera nya ede jarang mano ngola ete nyeda era kanyin